Itware rya Mbarara rutebekanise ibyeshongoro bya Noohiri inkomuringo gumu gutebekana Abaikiriza okwitegura amazaro wa Yesu Kristo. Ibyeshongoro bibira hitware Nyamitanga byetabirwa muzakwayo kurwo mu parishe zitari zimwe na zimwe kurwo mu itwareri itware rya Masaka hamwe n'iz'abakristayo okurwo mu Ankole diocese. Abakugomu kutere ngoma imikono enanga obucenke abatagurizi bona borikere intaranta zabo. Ikizakumizamu nibwo twatandika nitkoraganisa ahabwo buhabuzi bwawe ebyo nebyabaho. It's your encouragement, it's your efforts. Ishabari sarambati bintu mgishasimira abo bona betabiro mbyeshongoro ebi kandi yabendeza amazaro wa Kristo marungi. Mwe nanye ndakubendeza Christmas kuzarwa mu Yesu Kristo bihorere. My Lord Bishop, my brother Sheldon and your family and your church family, aba government, abaheza b'abantu buri omu mukitino cye kwaheza ishongora mwe bari kuteza umugisha yebari kandi wo yebembire niwo gumire no yebembera kandi yebari no kwebembera nani mbuza tare myako inengahi nashanga nankizo mwaka gumwe nankizo mwaka nankiza nebitibisa nachi bishop so okikiri niwo rakumeno no yebembera nanyi nikorata nazahari anatagurira ibambe nabaje munonga. Eshimukama ayibambe umugenzi tumwina kajata ati nkaguma kareba okwatanisa nkaguma kareba obumwe nkaguma kareba obusinje ranga simwe munonga abwecho. Abetabiro mbyeshongoro basimira entebekana seji kandi bashaba kwegumizamu. Tusanyise nnyo okubeera wano Christmas carols olwaleero era twebaza omusumba yeebale kutegeka ekintu kino ne director waffe Reverend Father Binomsha kandi nareba ngu bona bazireba abijaho twashemerwa za tamo muhimbo okuja mutwasa kuza umujro kikuru kandi tuna tushemeririka Nda Aidan Bataringaya.